Ikoretwo cirĩ thikũ mũgwanja cia ruo na kĩeha, bamĩrĩ na arata magĩũka rũĩ-inĩ rũrũ rwa Kĩvũka, Tharaka-Nithi gũcaria mwĩrĩ wa Athanasius Mugambi ũrĩa wagũire na agĩkuo nĩ maĩ kiumia kĩmwe kĩhĩtũku. Kũrerĩkana Mugambi aumanĩte na Nairobi kũrĩa arutaga wĩra na gũka Chuka mũthenya wa Jumaine kiumia kĩhĩtũku, na mũthenya wa Jumatano akĩra mũrata wake magacere rũĩ-inĩ rwa Kĩvũka, na thutha wao kũrĩa ranji magĩthiĩ kũhũra mbica rũĩ-inĩ rũrũ. Kwanza tulinunua samaki alafu tukaingia. Yeye akaruka, akaenda kwa hiyo nji walianguka. Nikampiga picha moja, akaniambia hiyo picha niko mbali sana, niingie karibu. Wakati nilienda karibu, nilijaribu kwenda karibu, ikawa mahali aliruka nikashindwa kuruka, kanishika mkono nikapanda hapo. Wakati nilipanda kujaribu kusimama, nikasikia kisungusungu, nikakaa chini, nikampiga picha 3, alafu tukaanza kuongea tu akiwa hapo, mimi nikiangalia zile picha nimempiga. Ici nĩcio mbica cia mũthia Mugambi ahũrirwo nĩ mũrata wake atanatirũka ihiga-inĩ na gũkuo nĩ maĩ. Niliangalia tu nikaona maji imepanda juu. Nikaona kuna kitu imeanguka. Kuangalia nikaona mahali alikuwa simuoni. Kuangalia pande ya chini ndio nilimuona uso, akasama tena. Baada ya sekunde 2 nikamuona mpaka kifua akijaribu kuogelea akiwa ameangalia mahali akitafuta mahali atatokea. Nikasunguka njiwe kwenda kumwangalia ili nimungojea pande ya chini, kutoka hapo si kumuona. Kunja Thursday tukakunja community ilitusaidia. Watu wa area ni watu wazuri sana sababu walitusaidia. Tukateremka nao kwa mto hata sisi na hatukupata hata mwili. Kutoka hiyo siku sisi tu ni sinda tunakula tu. O muthenya haha niho anake aitora na bamĩrĩ marokaga marĩ na mwĩhoko wa kuona mwĩrĩ, no kĩremithia kĩnene nĩ ũriku wa rũĩ rũrũ rũrĩa marauga no rũtonyirwo nĩ atubĩri, makiuria thirikari kũmahe ũteithio. Kutoka siku sisi tunakuja kila siku, na kutoka mahali tunatoka ukunja huku ni mbali sana. Vile mimi ningeomba tu serikali tusaidie vile tu tutapata mwili wetu. Tu serikali tunaomba tu mtusaidie. Alituambia tuingie, tulimwambia hapa sisi hatuingiangi. Hata kama tunatarajia kumsaidia hatuwezi ingia kwa maji, labda tumpate kama huko chini. Na hata bado kutoka asubuhi tulikuja hapa saa 12 mpaka saa hizi ni saa 8 na bado hakuna usaidizi tumepata. Hakuna mtu akusaidia tumepata. So tumeomba serikali, tafadhali tusaidieni. Lazima tuweke mikakati ya kuwa na divers. Kwa sababu sasa divers sasa hizi mpaka utafuta divers labda kwa jeshi ama individuals wale ambao wamejipatia training yao kibinafsi. Kwĩrĩkanĩte Mugambi atanakinya rũĩ-inĩ rũrũ okire akĩhoyaga na rũthario na njĩra. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kenyugo Mwaura.